Kan program en tu zong zong te chibei ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a question rong bol na sang sang chen sin ilo en hawang u Presbyterian Bible School in farewell and dedication voi som nga panga na an mang August somni pathum ni lai ni kan Presbyterian Bible School chuan batch som nga panga na pualin farewell and dedication program bizai ho Synod conference center an mang program hi Reverend Alvin Sang a principal in a kai Hruaina Reverend Caesar Ramoy a senior executive secretary in zir chuak te hnen a certificate planin thut sa soi zir lai exam ati tha te hnen a upabidal mun lian a senior secretary in law mana hlana class kal kim te hnen a Reverend Ram ngai omakhyang te PBS zir tir tu in law mana hlana pusi oithang award chu Reverend PB Man Kima senior secretary junior in a hlan bok PBS a hian adin tira changin tun thleng hian zirlai sang ni zaruk somni pasari nom to a chungzinga sang ni za somriat pasari ten thatakin an pas to a tuna batch somnga pangana hian zirlai somthum pariat omin zirlai somni paruk ten thatakin an pasa exam lo som patni an om exam ati thazwal pathum te hena loman cheng sang khat cheng zasari cheng zanga le lompuina thuziak PBS committee minga hlana ni a chungte chu pakhatna lal rang chhuani sai lo ngur savunga late fanu chaltlang ko shan pani na lalmuan omi f lal khonge fanu zo se ko shan pathumna malsom zwala rohlira fa paswang puilon ko shan te ani batch somnga pangana zirlai zinga hian class kai kim mi pakhat nena loman cheng zanga hlan ani bok kumsang ni som pali atang in Christian theology subject le question in rail bol na le PCI constitution subject a ti thaber te hena pusi oithang award hlan thinani a kumin hian Christian theology a LH Shanliana le question in rail bol na le PCI constitution a lalmuan omiten he award hi andongani award hian cheng sang khat aking telani Hindi hlamanga inti siak JJ Karo chu a morbok ani donta Synod Mission Board Media Subcommittee Board say Hindi pathian fakna hlain ti siak na JJ Karo chu nei chomek zel ni in August somni pakwa Sandaria thian top 3 in ti siak na Sinful Studio Synod office sa nei ani dona final a hian rimoy telin andu zong hla pani an la saklo mangin in ti siak na an neyang top 3 in ti siak na tel tur te chu Fabiana Amal som tluangi lungdai Silian Zela durtlang leitan le Sheila Lepcha Himali Ocean Chan Mari te anne Final zana hian Reverend Zochuan Moya Director Masi Sangati Kendrain Hun Sera Manganga top 5 atangin mi pani le Sangti somni pani praise on up pakhatna dong tu nulamal somdong zwalite anzai bokang Inti siak na hian pakhatna in cheng sing sari le citation pani na in cheng sing li le citation pathum na in cheng sing ni le citation andongang JJ Karo hi nula PC zonun tluang in a host thina inti siak na hi judge pathum PC lian ming thanga Dr. Jenny Lalding lian ni le Tilaldin tluang aten an endik thina ni final inti siak na hi Hruaina eng TV le Synod information YouTube pa en thei ani ang Synod Mission Board rongbol na sang longai thla ila Jharkhand Mission Field August somni pathiani khan bel tu thar pariat anom Arunachal and Assam Mission Field West. August somni pathiani khan bel tu thar pahnian om. Arunachal and Assam Mission East. August somni pathiani khan bel tu thar som pakhatan om. Patna Mission Field. August somni pathiani khan bel tu thar pathuman om. Karbi Anglong Mission Field. August somni pathiani khan bel tu thar pahnian om. Odisha Mission Field. August somni pathiani khan bel tu thar som palian om. Delhi Mission Field. August somni pathiani khan bel tu thar palian om. Masi Sangati. August somni pathiani khan Masi Sangati rongbol na sang bel tu thar somni pakhat an om. Worship August somni pathuma tangani somni panga chung hian swang pui lona solfa le music training nei puin pusi zir lian thang instructor le tlangwal wanram nga ka keyboardist te ankal trust August somni pali le ni somni panga chung hian East Lungdar le North Vanlai Pa Pastoral Quarters en felin pularam eng aroi te je iakal revival August somni panga tangni somni pasari chungian harna in khom pui revival meet voi kwana chu tui kwal not question bia kina nei me kania
in khom pui thu pui iram lo thleng ro se ti ani August ni somni panga zana in lom na in khom nei ni in Reverend Dr. C Chong Ming le Synod moderator in thu cha soya nimin in rin ni leng le zana wantlang pathian bek in khom nei ani a vo in choma chonu le zana te harna in khom pui hi nei chunzom ani don ani harna in khom pui a hen revival speaker ten in khom pui thu pui an soya zanin in khoma Reverend C Zoramoya senior executive secretary in thu soi bokang in khom apiang in zai po shong shong an zai ba ka in khom ba na leng khom nei thin ani bok revival me thi kumsang ni som pani atang khan covid tripui len lai ti lawa chon kumtin nei thin ani a revival speaker le counselor te in toy tharna huna tan man thin ani harna in khom pui tel tur hian Synod revival committee chuan mi zong zong an som ani FGNCC August somni panga zir tom ni zan khan FGNCC chuan church leader pastoral care and counseling training voisom thum pasari na final evaluation and graduation service program and mang zir lai vil tu August somni paruk chamhadar som pakhat khan zir lai vil tu committee board sain Synod resource center in ziak lut member tharte pualin hun man ani MSSU August somni paruk in rini khan Sunday school ziti to training nei puin trainer te hetiang hian an chuak khozol veng tharbiala upake zo rem sang ale upa lal siamoi pachuaw khozol din tharbiala upake vanal nga kale upa isak zar zo liana Synod relief fund pe kani tun naya har sat na shang shang tok ten hena hetiang he Synod relief fund pe kani tang phai provisional Synod noya pasu quarters miswalin an rok chan puina cheng singa West Serzol Kwadam Lomi Pani Hana Cheng Sing Khat Veve, Zemabok East, Zemabok South Le Field Vengadam Lomi Pangan Hena Cheng Sing Khat Teu, Palsang Kwadam Lo Pakhat Hena Cheng Sing Khat, Sipir Kwadam Lomi Pakhat Hena Cheng Sing Khat, Ramthart Lang Vengadam Lomi Pakhat Hena Cheng Sing Khat, West Lungdar Marvenga Khosa Kharsa Chungko Pakhat Hena Cheng Sing Khat Le, Pulen Kwadam Lomi Pakhat Hena Cheng Sing Khat Tepek Ane. Tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program lo ngai thak chun zomang Reverend Dr. C Chong Ming Liana moderator vo in pathiani han tui kol not question biakina harna in khom puyam man puyanga ni somni paria ta chang ni som thum pakhat chung hian Tripura field lo ina kalang Reverend C Zoramoya senior executive secretary August somni panga tang ni somni pasari chung hian revival mi da man puya ni somni paria da changa ni somthum pakhat chung hian Delhi kalang Reverend VL Lawyer Shan le executive secretary August ni somni paria ta income tax sungchang subcommittee a thu ang Reverend Dr. Kela Lomzwa le executive secretary August somni pakwa PBS committee a thuanga ni somthum pakhat zana dorpui ko shana huna manganga September ni khata BCM nen Christian labu chungchanga meeting an neanga ni hnia worship program in Kolasi pa kalang khati zong kha tuntumata na weekly round up hun kan man the de chuni e